I pozdrav ljudi, evo nas ponovno. A danas ćemo igrati FIFU 15. Znači, samo malo. Šta je ovo bilo? Znači, danas ćemo igrati FIFU 15. Igrat ćemo FIFU 15. Mislim da ćemo odigrati jednu utakmicu. Season. Sad da vidite malo Team of the Week. To je Team of the Week. Pa vrlo solidan. Znači tu je Aguero, Cavani. Ovo je Zagaja, ja mislim, onaj Subotić. Malo ovako. Pa dobro. Ali mislim da bi trebalo nešto u pozadini. Ne bi. Play season. Tako. Ena tako. Ena tako. Ena tako. Tako ljudi. Goruća lampica. Vidite što lijepo ovaj dribla nešto. Dribla. Lijepo dribla. Znači ljudi. Samo malo ljudi. Ovo moram napraviti. Da mi se makne ovo dole. Da vam ne smeta to. Benzema. Ja. Kako je lijepo Benzema nanizao jednu petoricu njih. Ali ne petoricu. Trojicu otprilike. Ali kao da je četvrti bio previše, mislim. Ne, i dobro je. Ne, kako ste glupi. Sad se ljudi, pazite se ljudi, ne. Benzema, ne, Aleksandro Casemiro. Ne. Kakva situacija. I nažalost, primljen je gol. I katastrofa. Čista katastrofa. Nadam se da ću jednoga dana ući u tu prvu diviziju. Mislim, to mi je životni uspjeh, ali nije lako. Ovi klubovi tu kao što su Porto, jako su zeznuti. Sergio Busquets. Samo ljudi ovako kao da mi bolje. Ovako da malo približim. Tako. Ter Stega će to izbiti daleko napred. I da Benzema kako James to prima. James, kako bi rekli neki koji ne znaju to izgovarati. Ali prije svjetskog prvenstva je bio James. A poslije, odnosno na svjetskom prvenstvu bio je James. Mislim, to je malo čudno. Kao da je dobio novo prezime na svjetskom prvenstvu. Tako nešto. Danas ćemo odigrati FIFI ovu utakmicu. Biće brzo će, ja mislim biti. Mislim brzo, za 2-3 tjedna, ne znam kad točno. Dobro, to nije baš brzo, dobro. Će biti jedan pack opening. Još sjećate kad smo dobili Millera i Roysa. To je bilo nedavno, prošli tjedan, ja mislim, kad smo otvarali pekove. Mislim, je bio dobar pack opening. Dobili smo Millera, Roysa, još dosta solidnih igrača. Dosta solidnih igrača, baš solidni igrači. Dobili smo neke kraljeve, kao što su Emenike. Mislim da smo čak dobili Lorda Bendera, odnosno
Niklasa Bendera, najboljeg igrača na svijetu zajedno. Mislim da smo ga dobili, nisam siguran. Ili smo to dobili, ili sam to ja dobio kad nisam snimao. Nemam pojma. La 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 la, la 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 la. Ne, kako loše igramo u Fifu, ne. Ljudi, primili smo drugi gol. Ne, da, ubiću se. Bum, kako ih vrtim. Mario Mandžukić. Benzema je iznio. Varan. James Rodriguez. Ja, šta radi James Rodriguez? Ništa. Absolutely the class finished. Ako niste znali, odnosno zapravo to nije ako niste znali, nisam to htio reći, nego sam htio reći predlažite u komentare koje igrice da još snimam. Mislim, mogu snimati svašta, a mogu snimati samo FIFA i Minecraft. Znači pišite u komentare. Ako uopće neko piše komentare. Joj, šta je promašio? Bože. Nažalost, promašio je. Gubimo 2-0, to nije baš dobro, ali nekad moramo izgubiti. Ne, Mandžukić, zašto sam tu stisao? Kakva je to bila situacija da se povratimo u utakmicu, ali ide James. Jo! Kakva šansa je to sad bila. I Fabiano to lovi. Kao da nemamo snage, tako mi izgleda. Kao da igramo utakmicu bez fitnessa, igrači svi na možda 90, 80, 90. A vidite kako James trči ko lud. Ali kao da mi izgleda da nešto nije dobro. James. Možemo li zabiti? James! Kakav gol! Slobodni udarac! Fenomenalno! Pucan! Fenomenalan gol! Pogledajte ovo! Pogledajte tu golčina! Pogledajte ovo! Krasno odmjeren udarac Jamesa Rodrigueza, vrhunski pogođeno u same rašlje. Evo, ovako je ljepše. Nije tu golman ništa mogao, odnosno Fabiano, kako se, ja mislim tako se zove, golman Porta, ništa tu nije mogao. James je raspucao sve golmane na svijetu, ali ovakav gol još nije zabio. Zapravo je na svjetskom prvenstvu zabio onu volejčinu, ono je bilo fenomenalno. Do tad praktički niko nije ni znao baš za njega, a onda je eksplodirao. I tako je poslije zabio još 2, ja mislim, puta u Realu, i onda su ga kao prozvali kraljem voleva i takvih stvari. U stvarno dobro puca te stvari, te slobodne voleje, udarce iz daljine u stvari. Ima super udarac. To mu je velika prednost. I evo gotova utakmica, nismo uspjeli pobijediti. Evo James, 9-1 ocjena. Vrhunski odradio ovu utakmicu. Nadam se da vam se svidio klip. Nažalost nismo uspjeli pobijediti. Ako vam se svidio klip, bacite like, share, komentar. I pretplatite se na kanal, ako već niste. I tako, to bi bilo sve. I koji je ovaj turnir u ovom tjednu modern kao. Excellent from Italy. Aminamo Italy. A da imamo naprijed talijanski tim. Vjerojatno ćemo početi raditi talijanski tim. Ali nemam pojma. Dobro. To bi bilo to. Vidimo se u sljedećim epizodama. Sutra ide vjerojatno Minecraft. Ako stignem, idem u inozemstvo. Tako da me neće biti skoro cijeli dan. Ali mislim da ću stići pred večer. Tako da...
Pozdrav!